Nkuko bisanzwe hano kuri Cukumbura kuri TV turagarutse mu biganiro byacu bihoraho buri kanya, amakuru update abagezweho ku murongo w'urugamba, nuko ibintu bihinduye isura. Ndakoresha iminota mikeya wihangane ikurikire, nuko M23 ikomeje kugenda isatirwa mu bice yarifite, igenda ibyamburwa, igenda iraswa, igenda yoswa umuriro. No kuvuga ngo uyu munsi Wazalendo bakomeje kuvuga ko hari indege ya kajugujugu yagaragaye ku kibuga cya Minembwe, bavuga ko ari igihugu runaka, barangije iyo ndege ikaba ngo yahise ngo isubirayo, ngo ariko ntabwo yigeze igira ikintu ikora, ahubwo ari indege y'intambara ya kajugujugu yariguye ku kibuga cya Minembwe, ngo ariko ngo yahise isubirayo. Abo rero ni propagande za abarwanyi ba Wazalendo, bavuga ko iyo kajugujugu yarije kubarasa, ariko ngo isanga bari maso ku buryo ngo yahise isubirayo nta kindi ikoze muri Minembwe yari ya gisirikare. Magingo yanga rero muri Rucuru, Gicanga, Virunga ibintu bimeze nabi cyane. Aho nkubwiye muri Rucuru, Gicanga, aho ngaho ibintu bimeze nabi, n'akasamutwe. Imirwano muri Virunga, imirwano muri Rucuru, imirwano muri Gica, aho ngaho hose hari imirwano, bari gukotana FARDC, Wazalendo ndetse n'ingabo z'Abarundi zamaze kugera muri Kivu ya ruguru. Imirwano ikabira aho ngaho irimbanyije. No kuvuga ngo ndavuga ati aya makuru sinaranta babwiye ukuntu ku kiwanja byifashe. Kamanyura, umuriro, umututu ndetse no kurasana mu buryo bikomeye cyane byatangiye kwatakana, batangiye kubitana mu buryo buri special, kuko FARDC iravuga ati n'ingabo z'Abarundi timugomba kurekura ibice byose. Rero inama hagati y'inyeshyamba za M23 ikomeje kuba igenda, inama zigenda zisimburana zireba ukuntu Bukavu na Goma haboneka amahoro arambye, amahoro arambuye asesuye, kugira ngo haboneke utuze. Ariko bikaba nta kintu bigeraho. M23 ikaba yafashe icyemezo cy'uko ishobora gusubira inyuma igacungira Dui nk'ibice mbabwiye, Bukavu ndetse na Goma, ngo hagira umuntu barasaho, akaba ariho rero ngo bakubitisha ikintu batazi, ngo n'ubushobozi batigeze babona bwa M23 ngo uzabutsindagiye hariya muri Goma na Bukavu. Bashobora gusubira inyuma, nibyo, bashobora kuvaho bari mu bindi bice bakagaruka ngo bakaza kurindira umwanzi hano muri Goma ndetse na Bukavu, ngo habaho umuntu wongeye kubataka mu biriya bice, ngo bagahita bamukubitisha ikintu batazi cy'imbaraga zidasanzwe, ngo za M23 noneho bakaza bayibona vis-a-vis ko ari M23 ibakubise bidasubirwa. Aha rero kuri Cukumbura kuri TV tuba tuhababereye tanu kwa tanu. Nababwiye ukuntu umunyamurenge ukomeye bita Moise Nyarugabo. Uyu Moise Nyarugabo ni umumetre, ni metre, kandi akaba yarigeze kuba mu nteko nshinga amategeko ya Kongo, ubwo yabwiraga perezida w'u Burundi nyiricyubahiro Neva, ahamubwira ati wowe uko wumvishije ayo marira y'ibyaturiwe, ukumva amarira y'ibyahiye, ukumva amarira y'ibyo mwatakaje n'abantu bapfuye Minembwe, nibyo muri kuhakorera. Na nyina wundi
abyara umuhungu. Ibyo ni ibihano ngo by'Imana ngo biri kujya ku Burundi. Ubundi bakavuga ati ngiye ntabwo nigeze ndwana n'umuturage wa Minembwe, kandi sinshaka no guhura n'umuturage wa Minembwe, ngi naje gushaka twirwaneho na M23 na Red Tabara. Aha rero hari isasu rivuza ubuhuha muri ibi bice by'iwabo na Moise Nyarugabo, kuko yaramaze kwandikira perezida amubwira ati vana ingabo zanyu hariya, ndazivana hanze njyana he, ni mwambaye akazi mwambaye karangiye. Twagiranye kontra, nagiranye kontra na perezida wa Kongo, ntabwo nagiranye kontra na twirwaneho n'inyeshyamba runaka. Igihe kontra izaba irangiye nzava mu kazi nsubira iwacu. Ubundi aho ngaho si iwacu, ariko naje kugarura amahoro kuri ubwo butaka. Rero kuko dukomeza twibandira hano, mwe mukunda gukurikira ibiganiro by'iteleviziyo isaha ku isaha, nuko nababwiye kuko ahangaha bita Rucuro ibintu biba bimeze nabi, haba hari vutanye kuvute, haba hari imirwano. Muri Virunga naho bimeze nabi, ibintu no gusekurana, ibintu no kuvuga ngo imirwano yarimbanyije. Iri joro M23 iri gusukwaho umuriro mu buryo buhambaye kandi uburyo bukomeye, irimo irwana n'ingabo zidasanzwe Special Force n'abahibu b'ingabo z'u Burundi ndetse n'iza FARDC. Aha rero kwicukumbura kuri TV biraye nyine ari umuriro, biraye ari ivutane kuvute muri Kamanyura. Yuvuze Kamanyura, ariko uziko buri intambara iri kuba muri Minembwe bataragera centre, babyumvaga mu mateka, barumva kumva ngo ni mikenke, ariko Minembwe centre ntibamenye ibiri kuba. Bajya kumva ngo ni kuko Minembwe centre iri muri Fizi, iri muri Fizi. Nibyo Minembwe centre iri muri Fizi. Ni ukuvuga ngo ntabwo rero Minembwe ni nani ya Fizi. Rero ntabwo muri Minembwe nimba hafi ya Fizi hari imirwano, muri Minembwe ntabwo bahitamenya ko hari imirwano iri kuba. Nimba imirwano iri kwezero, hari igihe Minembwe centre batabimenya abaturage babo. Iyo tuvuze no mu Bukavu hari imirwano, ugaho tuvaro ntabwo ari byo. Wakubaza ngo Bukavu yose urayuzuye, wakubaza ngo wuzuye Kongo yose. Erega Kongo ni nini, ahantu M23 ifite hikubye ibihugu inshuro n'inshuro ibi byacu Burundi n'u Rwanda. M23 ifite ahantu hanini habyikubye. Urumva ko M23 yafasha ahantu hanini. Tuvuze nka Goma wazagenda ukawuha kugira ngo ugere mu mujyi wa Goma, kandi ukiri muri Goma. Uvuye mu Goma akomeza ugenda kugira ngo uzagere Goma mu mujyi, biragusaba gukoresha imbaraga nyinshi kuko igihugu ni kinini. So rero ngo ahangaha hari imirwano, wongere umbaze ngo hehe, kandi ukubwire ko imirwano ihari. Rero nuko bimeze ahangaha. Rero Wazalendo nababwiye nabwo tena bisubiyemo, Wazalendo bahita kwirukana mu mujyi wa Uvira, ngishobora kubiri kurya kantu kugira ngo ingabo za FARDC zitsindwe ku rugamba. Bakubavuga ko baba bagambanira FARDC kugira ngo bagurishe umujyi wa Goma. Bakavuga ati twebwe rero turashaka FARDC ari isigara mu mujyi wa Uvira, mwe mukava mu mujyi wa Uvira mukajya ku nkengero, kajya gucunga umutekano, mukavana akavuyo mu mujyi wa Uvira. Rero Yakutumba ati kwiri kwumva neza, ubwo umuntu tuvana mu uyu mujyi niwe gutuma kwigumbura kuri leta
wagomba gushakishwa yaba ari guverineri kuko dushaka kumva tuva muri uyu mujyi. Aha rero M23 amakuru ufite nuko hari Wazalendo bamaze gutamira ibiceri, bamaze gutamira ibiceri bashaka kugurisha umujyi wa Uvira. Abo Wazalendo bamaze kurya amafaranga, barashaka kugurisha umujyi wa Uvira ku kiranguzo, bakabirekera ibintu byabo, bikabirekera ingabo nyeshyamba za M23 zigafata Uvira. Kandi Uvira mu by'ukuri M23 yashaka gusubira muri Uvira, yashaka konfirma ko ifite Kivu yose, irashaka kwemeza ko yamaze kwirengagiza ibivugwa n'ibigambo mpuzamahanga, igahita ifata Uvira, Kamanyura ndetse Bukavu ndetse Goma, igahita izamura idarapo. Ibizaba nyuma ntibiyireba, arikaba ishize kava mu byiciro byayo, ikabigiza ibyicaro bihamye. Naho ubundi kumvira Goma ntifashijwe neza, kumvira Bukavu nta kintu yumva, irashaka gufata Kivu y'epfo na Kivu ya ruguru bikabatombe. Aha niho rero Nanga na Makenga bashobora kwicara bakavuga ati natwe tubaye bakingi, tubaye ba Gikorogo, tubaye ba Kibamba. Ariko Umurundi araho ngaho, Umurundi agatoki kari mu imbarutso kugira ngo arishe nabi M23. Abarundi rero ng'impamvu babivuze, ng'impamvu barwanya, ng'impamvu babeshyira byinshi ngo bakora ibyaha, nuko ngo bo barasa ku murongo w'urugamba, ngo nibo bazengereje izi nyeshyamba za M23, nibo babambuye icyubahiro bari bafite ku butaka bwa Kongo, nibo babushije gufata ibice n'ibyo bari kuvamo ngo ni umuriro n'ibisasu by'ingabo z'Abarundi. Niyo mpamvu iyo baryamye ngo bikanga Burundi, ngo niyo mpamvu iyo babyutse bikanga Burundi. Ngo aho ugasanga rero niho usanga ko M23 yatangiye kugira ikibazo cyo kuvuga Abarundi cyane. Niko Abarundi bavuga ngo ni imbunda zikomakomeye, inkoho karahabutaka ziri kurira ku butaka bwa Kongo, aho M23 iri na twirwanaho. Rero nk'uko bisanzwe iyi ntambara nababwiye kuko ubu ngubu bareba kucagurana, bakubitana uburyo bukomeye. Hariya muri Virunga umuriro n'umuriro, hariya muri Gicanga umuriro n'umuriro, hariya muri Rucuro umuriro n'umuriro. Ibintu bikomeje guhindura isura. Ariko ku murongo w'urugamba muri Kamanyura ngo M23 yabonye abazungu bamaze kugera ku murongo w'urugamba. Aha muri Kamanyura abacanshuro Black Otter bamaze kugera ku murongo w'urugamba. Ahangaha kuri Kamanyura batangiye gucana umuriro hano ku ngabo, ku nyeshyamba za M23. Mugeze ahangaha bwa mbere wakora like,